Allah Taala nasip kılsa sizler menen bir hadis okuyuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerden biri özü. Anam bu hadisi biraz açıktap, düşündürüp, jetkürüge hareket kılavuz inşallah. Ve an Abi Hureyre radıyallahu ta'ala anhu bu hadiste rivayet Abu Hureyre kılat. Abu Hureyre ne dedi? Ennehu kâle, mındaydı ve aytti. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mındaydı aytti. Deyit Abu Hureyre radıyallahu anhu. Ne deptir bizdin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber mınday dedi. Selâthun munciyatun ve selâthun muhlikatun ve selâthun derecatun ve selâthun keffaratun. Üç nerse var munciyat, kutkarucu. Ve selâthun muhlikat. Üç nerse var kıyratucu, kıyratat. Ve selâthun derecatun. Üç nerse var derecanı götürüt. Ve selâthun keffaratun. Üç nerse var günahlardı geçirtet. Kafarat bolat. Demek bugün dört nerse jönünde söz ketet. Dört top amal jönünde söz ketet. Bu dört topton birincisi kutkarucu amallar bolat. Adam balasın tozoq otundan kutkarat. Birinci üç amal adam balasın tozoq otundan kutkarat. Kiyinki üç amal teskeri adam balasın tozoqqa düşüret. Kiyinki üç amal beşke kirgizip beşte derecasını götürür. Dörtüncü üç amal bolsa adam balasın bul dünyada kılgan günahısının geçirilösüne emne olat sebep bolat deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emi kutkarucu amallar jönünde emne deydi Peygamberimiz? Emmel munciyatu. Oşol kutkarucu amallarga kelgende birincisi fehaşyatullahi teala fissirri vel alaniyeti. Kupuya seni hiç kim körбөгөн uçurda dağı jana eldin arasında jürgöndö dağı emneni karmanın Allah Ta'alaga bolgon korku sezimin karmanın bolup eseptiredi. Haşyatullah. Allah Ta'aladan korku. Karаңыздар Peygamber aleyhissalatu vesselam ne deydi? Birinin aldında жүргөндө, janında biri болгондо takva болуш өтө оңой. Тугандар, турабы тура эмеспи? Бирөөмүнүн отурганда ошол жерде таква болуш, алым болуш, адептүү болуш, оңой. Бир кыйынчылыгы жок. Тескери бирөөнүн алдында таквалыгынды көргөзүш, нафсиге өтө жагат. Nafsin bunu kağlaydı. Cemaatin içinde köp ireket namazlarda oku, nafsige öte jagat. Birok tün içinde cilu töşöktü taştap Allah Taala'nın razıçılığı üçün iki reket tahajjud namaz okuş nafsige öte ağır bolat. Nafsige öte ağır bolat. Oşonduktan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytып atpayбы? Adamdı tozoq otunan kutkarucu amaldardın birincisi
жалгыз болгон учурда да, инсандардын арасында жүргөн учурда да хашиятулла, Кудай Таалага болгон жүрөктө коркуу сезимин жоготпош керексиң. Дайыма ошол коркуу сезим менен жүрүш керексиң. Элдин арасында Кудай Тааладан кандай коркоң болсоң, жалгыз болгон учурда ошондой коркуш керексиң дейт. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözü var. Öte manili. Sen je körüngönдөй бол, je болгондой көрүн. Sen je emne көрүнгөндөй болуш керексиң. Элдин арасында кандай болгон болсоң, элдин арасында эмес, жалгыз калган учурда дал ошондой болуш керексиң. Же кандай болсоң, ошондой көрүнүш керексиң. Жалгыз болгон учурда кандай болсоң, элдин арасында ошондой көрүнүш керексиң. Тууганым, бул акыркы айтканыңыз өтө оор. Мен кандай болсом, акыйкатта элдин арасында ошондой көзүмдү көргөзсөм, бир да инсан мен менен отурбайт. Ошондуктан биринчиси жакшыраакпы дейм. Элдин арасында кандай көрүнсөк, жалгыз болгон учурда дал ошондой болуш керекпиз. Бул бир аз жеңилирээк, туугандар. Ал эмнени талап кылат? Ал рухани тарбияны талап кылат. Ал эмнени талап кылат? Дайыма Раббим мени көрүп турат деген сезимди өркүндөтүүнү талап кылат. Ал эмнени талап кылат? Аллах субханаху ва тааланын адам баласына ыроологон ихсан даражасына жетүүнү талап кылат, туугандар. Ихсан даражасы кандай? Пайгамбарыбыз айтты, хадисте эмне дейт? Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака. Сен Аллах субханаху ва тааланы көзүң менен көрүп тургандай ибадат кылыш керексиң. Бирок сен Аллах тааланы көрө албайсың. Көрө албагандан кийин билсиң, эмне кылыш керексиң? Алла мени көрүп турат деп ибадат кылыш керексиң дейт. Алла мени көрүп турат деп кулчулук кылыш керексиң дейт. Алла мени көрүп турат деп 24 саатыңды жашаш керексиң дейт. Мына бул Алла Тааладан коркуу болот. Фиссирри вал аланияти. Купуя болгондо, эч ким көрбөгөндө, жалгыздыкта дагы Алла Тааладан коркосуң, элдин арасында жүргөндө, ашикерликте дагы Алла Тааладан эмне кыласың? Коркосуң дейт, туугандар. Бул биринчиси. Динибиздин максаты ошол. Ислам диндин түшүүсүнүн максаты да ошол. Бирок кулдардын арасында Алла Тааланы кимдер көбүрөөк коркот, туугандар? Алла Таала айтат: «Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-уламау». Алла Тааланы чындыгында бул хадисте айтылгандай ким коркот? Ким коркот? Чындыгында бул хадисте айтылгандай ким коркот? Ал-уламау, Алла Тааланын алым кулдары. Алла Тааланын кайсы алым кулдары? Пайгамбарлардын мураскорлору болгон. Ал-уламау варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору болуп эсептелет. Кайсы алымдар? Ошол мурасты алган алымдар. Пайгамбарлар кандай мурас таштайт? Хадисте айтат, динарларды, дирхамдарды, башкача айтканда азыркы учурда сомдорду, евролорду, долларларды таштаган пайгамбарлар аны таштабайт дейт. Алар илимди таштайт, алар адепти таштайт, алар жакшы кулк мүнөздү таштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким болгон? Ва иннака ла ала хулукин азим. Эй Мухаммад, сенин адеп ахлагың өтө бийик, азим, өтө улуу бийик адеп ахлактасың, эй Мухаммад дейт Аллах субханаху ва таала. Пайгамбар ошону таштады.
adepten kuru olgan alım dep atalbaydı. Adep ahlaktan kuru olgan alım dep atalbaydı. Alımdıktın birinci tepkiçi, birinci kadamı adep ahlaktık bolup eseptiledi. Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytkan bir sözü var. Men la adebe lehu la ilme lehu. Kimdin adep ahlakı bolbosa anın ilimi çok bolat deydi. Karasanızdır. Kimdin adep ahlakı bolbosa anın ilimi çok deydi. Al alım bolup atalbaydı. Al jön gana din turalı malumattardı özünü kamtıgan mümkün bir ensiklopediya gana bolat. Aytkan ar bir sözüne tak cevap beret. Bирок Kuday Taala'nın aslında bir de kadir barkka bolboşu mümkün al insan. Egerde anın jaşosunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din jürök jaşosunan, içki jaşosunan, ruhani jaşosunan adevinen bir nerse bolbosa tuğanlar. Egerde alımlar oşonda bir korkunuştun aldında bolsa, anda karapayım el maselesi ne olat degen söz ortaga çıgat. Ne olat degen söz ortaga çıgat. Oşonduktan, urmatlı bir tuğanlar, dinimizdin maksatı oşol. Oşol sebepten Peygamberimiz aytat. Tozok otunan kutkaruuçulardın birincisi emne degende el haşyetu. Emne haşyetullahi, Allah Taala'dan korkuu sezimi. Bu sezim bolsa stabildiği oluş gerek deydi. Bu sezim stabildiği oluş gerek. Kaysı uçurda, bardık uçurda deydi. Sen жалгыз kalgan uçurda dağı, eldin arasında dağı, buğa koşaver bir-birine karama karşı olgan jagdaylardı. Jokçulukta, tokçulukta. Allah'dan korkuş gereksin. Açуулanganda, sүйünüp жатқан uçurda Allah'dan korkuş gereksin. Düşünüktü mü? Adam balasının psixologiyalik karama karşılıklı olgan jagdaylarda dağı Kuday Taala'dan korkup duruş gereksin degen söz. Meni düşünüp atasızlar otuğanlar. Men beypildikte olganda, baktılılıkta olganda Kudaydan korkom. Bирок ачууланган учурда болсо Кудай Таала унутуп кала. Болбойтундай нерсе. Анда дагы Кудайды коркуш керексиң деген сөз. Башкача айтканда, сенин жүрөгүндө Кудайдан коркуу сезими дайыма эмне болуш керек? Стабилдүү болуш керек. Бул сөздү унутпаңыздар. Tozok otundan kutulu üçün Müslümanın жүрөгүндөгү Kuday Taala'ga korku sezimi 24 saat stabilдүү болуш керек. Abaldan abalga özgörбөш керек. Jagdaydan jagdayga özgörбөш керек. Tün menen kündün özgörүүsü menen özgörбөш керек. Bul birincisi. Түшүнүктүү oldu окшойт inşallah. İkincisi vel qasdu fil fakri vel gina. Gedey bolganda, bir nersege öte muhtaç bolgan uçurda dağı, anan bay bolgan uçurda dağı adilettүү bolo deydi. İkinci emneken adilettүүлük. Birincisi Kudaydan korku sezimi, ikincisi adilettүүлük. Bul adilettүүлük bolsa, bay bolsaң da, gedey bolsaң da. Ayırması yok, adilettүү boluş gereksin. Açuulangan uçurda dagın, sүйüngen uçurda dagın adilettүү boluş gereksin. Bul en kıyın bolgan uçurlar. Muhtaç bolgon biri muhtaçlığından ulan adilettүүлükten tayip ketişi mümkün. Bay bolgon biri baylığından ulan adilettүүлükten tayip ketişi mümkün. Jeke kızıkçılığı meselesi
Jeke kızıkçılığı maselesi kelgende adalettүүлүктөн tayıp ketişi mümkün. Adam balasının jeke kızıkçılığı maselesi köpünçө emnege tayanat? Düynölükке tayanat. Köpünçө düynölükke tayanat. Baylıkka tayanat, akçaga tayanat, mal mülkö tayanat, mansapka tayanat, biylikke tayanat. Oşonduktan biy bolsoň da, mal mülktü bolsaň da, mansaptı bolsaň da, bulardan kuru bolgon biri bolsaň da adalettүүлүктөн taybaş gereksin deydi. Aleyhissalatu vesselam'dın sözü bul. El-qasdu fil fakri vel ghina'nın manisi bul. Gedeylikte dağı, baylıkta dağı, adalettүүлүктü tuu çoku iretinde karmaysın deydi. Bu öte manilü. Bu kançançı? Ekinci. Üçüncü, tozokton bizdi kutkara turgan emne. Üçüncü. Kaysı jagdaylar bolbosun tuğanım. Emne olbosun tuğra joldan adaşmayız. Emne olbosun tuğra jol. Tuğra jol bul emne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Taala'nın bizge kaldırıp ketken emnesi İslam dini olup eseptirildi. Egerde menin kızıkçılığıma ziyan bere turgan bolso da men oşol jerde Huday Taala'nın şariatını tandayım. Men oşol jerde Allah Taala'nın Kur'an'ın tandayım. Men oşol jerde Peygamberimizin sünnetini tandayım. Men oşol jerde Allah Taala'nın maga bergen buyrukların tandayım. Men oşol jerde Allah Taala'nın maga bergen tıyuuların tandayım. Mına oşonun natijasında men tuğra jolda bolom. Mümkün bul jolda maga oşonun natijasında bir kanday ziyanlar boluşu mümkün. Birok kıyamatta Huday Taala'nın aslına kelgende men bulardın üzürün köröm. Allah Taala maga soğup turup jaynap bergende kel kulum. Sen oşol jerde özüңdүn kızıkçılığын tandagan joksun, menin dinimdi tandagansың. Dinimdi tandap turup tuра жолго түшкөнсүң. Me saga dep Allah Subhanahu Taala bizde emне кылат oşol jerde сыйлап коёт. Az. O agady çeyin dagı ubakıt bar dey turgan adam. Gözüңdü jumasың, bir jumganda, bir açkanda, karasan kıyamatta turasың. Jaşa oşondoy. Bir artka karagıla kança jıl jaşadık. Özüm de alayın, ömrümün jarımı gitti. Allah Taala mınдай orta esepten alganda da, emi? 60 jaş esepten Peygamber aytkanda. Akırkı ümmet, başkaça aytkanda biz kıyamattın ümmeti, akırkı mezgildin ümmetinin jaşı 60 bolot degen Peygamber aleyhissalatu vesselam. Mına bizdiki hazır oşunday bolatpayбы? 60'tın tegirегинде. Orta jaşыбыз 60 jaş. Kebiri 70-80'ge jaşayt. Birok orta jaşta alganda 60 jaş bizdiki. Arka karaysың, subhanallah. Köp jaşaganday bolosуң, birok 30 jıldık jaşoğundu 30 minutка жетпей бүтүрүп коёсуң. Азыр сүйлөп бер десеңер, 30 минутта бүтүрүп коем жашоонду силерге. Анын ашыкчасы жок. Дагы bir 30 минуттук жашоом бар. Сөз менен айтканда да 30 минуттук жашоом бар. Билбейбиз. Качан кетебиз билбейбиз. Качан бул жашоодон ажырайбыз билбейбиз. Бирок bir чындык бар. Allah'ın aslında düşöbüz, kılgan ar bir kıymıl hareketibizge cevap berебиз. Ar bir işibizge cevap berебиз. Ar bir sözübüzgө oşol sözdөрдү эмне кылган ортого чыгарган сөздөрдү ортого чыгарган ar bir тамгабызга жооп беребиz. Ar bir tamgabızga cevap berебиз. Hazreti Nuh aleyhisselam'ın doğrunda bir ayaldın balası kaza bolot eken. Kança jıl jaşadı dese 450 jıl jaşagan eken. Al учурда el 1000 jıl jaşagan da, anık Kur'an'da var. Nuh aleyhisselam kança jıl jaşadı?
mingden aşık yaşadı. Balası 450 yıl yaşagan eкен tuğanдар. Oşunda enesi ыйлап, kusağı olup, attım balam erте ketip kaldı deydi. Jandağı biri aytat, ey kempir deydi. Bir ümmet gelet deydi. Muhammed paygambardın ümmeti olad sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti olad. Alar deydi, bilesizmi kança yıl yaşaytsa? Kança dese 60 gana yıl yaşayt dep aytıptır. Aytsa ошондой кемпирдин bir sözü var. Эгерде мен 60 yıl yaşay turgan bilsem, çadırımdagы bir kazıktı da almaştırıp aytelem dep aytıptır. Başkaça aytkanda men emne degen bul жашоомо emne 60 yıldık kıpınday bir ümittü baylabayım degen söz da. Menin bolgon amalımdın bardығы dünyölük üçün bolboyt, ahiret üçün bolot deydi. Birok bir nerseni düşüngüle. Dünyölük üçün bolboyt, ahiret üçün bolot degen söz. Dünyödön men emne kılam, yüzümdü üyürüp durup, dünyönü taştap durup, ahiret üçün amal kılam. Dünyönü koldonup, dünyönü sebep kılıp, dünyö arqılı men emne kılam, ahiretimge dayardanam. Sahaba ошондой болгон эмеспи? Абу Бакыр Сыддык андай болгон эмеспи? Hazreti Omar андай болгон эмеспи? Hazreti Усман андай болгон эмеспи? Iya. Abdurrahman bin Avf aşara mubaşşara bul dünyödö canı türü olgon 10 sahaba var. Aşaratu 10 sahaba, mubaşşara beşmenin sүйүнчүлөнгөн sahaba var. Bul jaşodo yaşap atasın, sağa kavar keldi. Dosum, sen beşke kiresin, korkpay logay. Subhanallahil azim. Maqanday kavar gelse men emne bolom bilbeyim. Birok sahaba stabildi olgon. Bilesиңер? Stabildi. Sahabaga bul kavar gelgende stabildi olgon. Hazreti Omar alardan birisi. Radiyallahu anhu. Gelip durup Huzayfaga geletile, ыйлап туруп aytetile. Ey Huzayfa, Paygambar sağa bildirgen münafıkların arasında meni atım yok bu. Aytçı. Bolbosa Allah subhanahu ve taala emne kıldı? Kavar berdi, ey Omar, beşke kiresin. Korkmayla Yok ya Rabbim, beşke kiresin, kavar geldi. Birok iman oşondoy iman. İman kaçan iman bolot? Adam balasın imanı beynel havfi ve raca, korku menen ümittün arasında bolgon gana uçurda Allah kabul kılat. Ey Rabbim, ova sen maga ayttın men beyişke kirem. Birok kaçan beyişke kirem? Men bul imanımdı saktap kalganda beyişke kirem deydi Hazreti Omar. Oşonduktan gelip Hazreti Huzayfaga aytat. Ey Huzayfa, aytçı, menin atım var mı oşol tizmede? Hazreti Omar aytat da. Huzayfanı oşondan kin erçi itelem deydi. Huzayfa kimdir birönün canazasına barbay koysa men de anın canazasına katışpay itelem deydi. Sebebi al tizmedeki münafık. Huzayfaga amanat bolgon, birönün atında aytkan emес. Mına bul kişi münafık dep Paygambar tizme bergen. Bular 200'lüler, bular musulman emес, bular kapırlar dep Paygambar bergen. Hazreti Omar bolsa baykagan, janazaga barsa barat ele, anın arkasında barbasa barbay ele. Bul öte manilü tuğanlar. Bul öte manilü. Bir gana emnelerdi bütürdük. Salasun munciyatты gana bütürüngü hareket kıldık inşallah tuğanlar. Allah nasip kılsa bulardı bütürüyoruz. Paygambar aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinde öte çoğun hikmatlar var. Öte çoğun danışmanlıklar var. Tuğandar, Hazreti Paygambar'dın paygambarlık özgöçölüklerden biri olsun. Misali, Paygambar emne kılbayt, hiç kaçan günah kılbayt. Masum Paygambar. Paygambar günah kıldı dey turgan bolsun, Kuday saktasın, öte çoğun koptulukka düşkön bolsun. Düşünüptü mü? Paygambarlar günah kılbayt. Oşulardan birisi bizden Paygambar'ın özgöçölükten Cevami'ül Kelim. Cevami'ül Kelim. Paygambar öte kıska söyleydi. Mümkün boluşunca sözlerin öte kıska karmaydı. Birok içinde öte tereң mani kamtılat. Mına karamızlar biz hazır subhanallah bir ele selafin munciyat degen bar go. Toz
тозоктон куткаруучу 3 нерсе бар деген сөздү жарым саатта бүтүрө албадык. Жарым саатта бүтүрө албадык. Ошондуктан иншалла эмне кылабыз, урматтуу туугандар, аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Түбөлүктө эмеспиз. Ар бирөө могу жерде отурган жамаатыбыздын жашы ар кандай. Кээ бирөөбүздүкү 1 жыл бар, кээ бирөөбүздүкү жарым жыл бар, кээ бирөөбүздүкү 5 жыл бар, кээ бирөөбүздүкү 10 жыл, кээ бирөөбүздүкү 20 жыл, кээ бирөөбүздүкү 30 жыл. Бирок биз кандай жашаш керекпиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге таштап кеткен осиятын. Эч качан өлбөй тургандай бул дүйнөдө мээнет кыл. Бирок ошол мээнетиң Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Макулбу? Бул шарт. Мусулман бирөөгө Аллахтан башка бир нерсеге ниет кылып амал кылуусу мүмкүн эмес, туугандар. Мусулман бирөө ниетинде Алладан башка бирөөнү эч качан койбойт. Дүйнөлүк ишти аткарса да Алла үчүн аткарат. Өзүгө бир иш кылса дагы Алла үчүн кылат. Мусулман эч качан бөлбөйт. Бул дини болгон бир амал, бул дүйнөлүк болгон бир амал, бул үчүнчү болгон бир амал деп бөлбөйт. Мусулман үчүн амалдардын бардыгы эмне деп эсептелет? Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган амал болот. Ошол себептен хадис айтылганда: "Иннамал амалу бинният." Сен кылган амалдарың сенин жүрөктөгү ниетке жараша Кудай Тааланын астында бааланат. Ниетке жараша. Ошондон мусулман бир тууган эмне кылыш керек? Эч качан бул жашоодон үзүлбөй тургандай, түбөлүктүү кала тургандай амал кылыш керек бул дүйнө үчүн. Эртең акиретке түшөм деп. Эртең мына мага бир эле сутка убакыт калды. Эртең мен Кудай Таала кайтам сыяктуу. Эмне? Акирет үчүн амал кылыш керек. Чындыгында акылдуу, чындыгында ийгиликтүү, чындыгында пайдалуу, чындыгында Кудай Таалага жаккан кул кайсы кул? Бул дүйнө менен акиретти тең-метен алып кеткен инсан болот. Бирөөнү таштап, бирөөгө амал кылган кээ бир алымдар аларды акмак деген. Дүйнөнү таштап бир гана акиретке амал кылганды акмак деген, акиретти таштап амалга дүйнөгө амал кылганда акмак деп айтышкан. Ошон үчүн чындыгында Аллахка жаккан кул кайсы кул? Экөөнү тең-метең алып кеткен. Ханзале келип Азирети пайгамбарга сурат: "Я Расулаллах, дүйнөгө ооп кетсем акиретим кооптукта, мен акиретке ооп кетсем дүйнөлүгүм калып кетип атат. Кайсынысын көбүрөөк кармайын?" дегенде: "Я Ханзала аса ва са." Эй Ханзала, экөөнү тең алып кет дейт. 1 саат бир дүйнөгө иштесең, 1 саат акиретке иште деп атат. Экөөнүн акысын тең бериш керексиң дейт. Бул ким? Акылдуу момундун кыла турган иши болуп эсептелет. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахим.